Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor bemankasngi. Garo Hills Autonomous District Council mentakasngi kakar pratrik unaitung kalayo yu Chief Executive Member ubatamai balalong tengru Chairman jongkani ka Council Boston Marang balayo ya kajingkersya naki katnyo ngot ki MDC ki basyong menchwa hakalyang sensyar baru hakalyang persya Boston Marang ulay khon ya kasuki CM persya yu kurtong Garo Hills Progressive Alliance kabalalam khaman dakaseng National People's Party Hakani jingjiat CM Thamai kakanhon Boston Marang kadab ban pentikna bakan job na kajingdan khandrengot ki MDC hakalyang jongki hande ka klempoi perkhatpan bakan yo sawway kata ka vote ka bakanyo ki bakrasani Boston Marang kilong nyongot ki MDC Cement nyongot ki MDC kaseng Congress arngot na ka GNC but way latikna ba uday na kaseng NPP kat ba ukurtong ka GHPA usukharam ulayo e kajingkarsan tang nagi khatway ngot ki MDC ka NPP laingot na ka BJP but way na ka GNC yakani ke election jet CM lala ban perlong hadin baulat kejela Banwari Lal Purahid ulaweng no e kajingsensyar administrator Garo Hills Autonomous District Council Komban chupan kanmau kikenrom kanram san partai HGHADC kilasdang hadin kajinghiar suki no jong CM Barim udenang ti sangma ubalakle ya ke executive committee jong ka GHPA beralam kman da ke NPP udenang sangma ulahir suki kum CM haubna leber mentau snam arja khanyo kebala penlong sendan ya ka darbar jong ka district council pan amla asu ban priang wat ya kamang tingka jong ka council pan nakalyang sarkar jela kala penjari no da ka sensyar administrator nek blasensyar daulat ke jela